Ndugu zetu, tunasema tena shalom. Ninayo furaha mara tena ya kupata nafasi nzuri ili tuchangie pamoja neno la Mungu, na nilipenda kuongea juu ya rafiki mwaminifu, rafiki mzuri, sababu watu wengi tunawahitaji marafiki, lakini tunawapata wasiotusaidia, lakini wanaotuvunja moyo na wanaoturudisha nyuma, marafiki wanaotokea kwa vikwazo na wanaotuchimbia mashimo, na baada ya hapo wanaacha maisha yetu kuwa maisha mabaya yenye upotovu, na wanatuacha kuingia katika giza kubwa na kusitojipata na kupata mwelekeo wa wapi tunatoka na wapi tunakwenda. Lakini mpango wa Mungu kuhusu marafiki, Mungu anapenda kutuambatanisha na marafiki wazuri hasa, lakini kuwajua ndio shida. Kuwajua ndio shida, na kumpata rafiki sio wa aina yote. Na mara wanapotukaribia watu wengi, si kwamba wote wanapaswa kuwa marafiki wazuri. Lengo la Mungu kumfanya mtu kuja karibu na sisi ili awe rafiki ni ili huyu atokee kuwa mlango, au awe nguzo, au awe njia ya mimi kupitia ili nifikie kile ambacho Mungu amepanga kitokee katika maisha yangu. Mara nyingi rafiki ambao Mungu anatuma, rafiki wazuri, ni watu wanaotusukuma, wanaotusogeza, wanaotuhimiza, wanaotutia moyo, wanaofanya hata tufikie utajiri, hata kuinuliwa, hata kufunguliwa milango, hata kwenda mbali katika maisha na katika wito wetu. Na hapa nilipenda kutafuta katika Biblia, nikaenda mkitabu cha Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 29 hadi 20 hadi 13 au 39, 29 hadi 22 na hadi 39. Nikaona habari za Yohana, na baada ya hapo nikaona habari za Yesu Kristo. Nikaona habari za Yohana kama mwanafunzi wa Yohana Mbatizaji, huyu anaitwa Yohana mpendwa, kama ndugu yake ya Petro, na mwingine anaitwa Andrea. Hawa walikuwa wanafunzi wa Yohana. Kwa ushuhuda wa Yohana Mbatizaji wakatokea kuambatana na Yesu Kristo, wakamfuata Yesu, na mwisho wakatokea kuwa wanafunzi wa Yesu. Ni miongoni mwa wanafunzi wa kwanza wa Yesu Kristo, na hawa walimfuata Yesu si kwa sababu Yesu alimuona ana vitu vingi, sababu walihitaji kwenda naye mpaka kwake ambapo Kristo alikuwa anaishi. Na tunajua Yesu hakuwa na utajiri mwingi kwa hali ya kuonekana, sababu kwanza kazi alikuwa anafanya haikuwa kubwa sana ya useremala. Ilikuwa kazi tu ya kusaidia kuishi kwa maisha ya kati, kwa maisha ya kawaida, na hii imemsaidia Yesu ale wadogo zake kwa Yusufu na mama yake, ambaye amekuwa ameachiwa au amekuwa amepoteza mume mapema. Yusufu, baada ya miaka 12 Yesu kutoka Yerusalemu, hatuni habari za Yusufu. Inawezekana kwa miaka midogo, karibu Yesu kijana tu, Yusufu alitoweka akafa. Sasa huyu Yesu kama kijana aliyelelewa na Yusufu, alitayarishwa kwa hali ya useremala, aliendelea kufanya kazi hiyo ya useremala, charpentier, na kwa sababu ya kazi hiyo ili alishe jamii yake, alishe mama na wadogo zake wengine ambao walikuwa watoto wa Yusufu na Maria. Tunajua vizuri ni wadogo zake, si kwa Yusufu lakini kwa Maria tu, sababu yeye alizaliwa kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ni hapo Yusufu, ni hapo Mariamu tafadhali alichukua mimba baada ya ujumbe wa malaika Gabrieli. Ni huyu alipitia pale. Lakini baada ya Yesu kuzaliwa, watoto wengine walizaliwa kupitia sasa Yusufu. Yusufu alimjua Mariamu, wakaonana, akachukua mimba, akazaa wengine, wanaume na wanawake. Biblia inaonyesha hiyo katika Injili ya Marko. Sasa Yesu ni amewalea, lakini miaka 13 ilipofika ilibidi ajibie wito mkuu
wito wa kazi ya Mungu. Ilibidi atoke jamii yake na aingie a temps plein kwa kazi ya Mungu, ili afikie hadi kusulubiwa na kuleta ukombozi kwa dunia yote nzima, kama gisi ilivyotabiriwa tangu mwanzo mapema. Ni hapo tutasoma katika Injili ya Yohana. Nitaisoma hapo kwa Kifaransa na nitaenda na tafsiri haraka haraka, ili tuone marafiki wazuri ambao wamemjilia Yesu. Kitu gani walicho nacho, hali gani walioonyesha, ili wahakikishe kwamba ni marafiki wazuri. Yohana sura yake ya kwanza. Ni hapa nitasoma 29. Sura ya kwanza 29. Inasema hivi. Acha nianze hapo 29, nianze 20 nianze 19, itatusaidia kuelewa vizuri, inaenda mu contexte. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi qui es-tu? Yohana mbatizaji alipokuwa akifanya huduma, hawa makuhani walikuwa wanamtumia makuhani walikuwa wanatumia watu waje kuuliza. Wayahudi wanatumia makuhani waulize na Walawi ni kwamba yeye ni nani. Il déclare elle n'y a point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Alizungumza akawaambia, mimi siko Kristo, siko mpakaliwa mafuta, siko mwokozi wa dunia, hapana. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non, je suis ni prophète. Akasema, mimi siko Elia, mimi siko prophète, siko nabii. Et lui dire alors, qui es-tu? Wewe ni nani? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Et que tu dis, et que dis-tu de toi-même? Akasema, ili tuwajulishe wale wanaotutuma kwa habari zako, wewe ni nani sasa, ili tuwabebee habari zilizo kamili. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Mimi ni sauti ya aliye nyikani akisema, tengenezeni mapito ya Bwana, kama gisi alivyotabiri nabii Isaya. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Waliotumwa walikuwa mafarisayo, et lui firent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Kwa nini unabatiza na huko Kristo, na huko Elia, na huko nabii? Yohana akawajibia akasema hivi, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Mimi nabatiza kwa maji, lakini katikati yenu ninyi Wayahudi kuna yule ambaye hamumjui, lakini anakuja baada yangu. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Sistahili hata kufungua kamba za viatu. Ces choses se passèrent à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Haya mambo yalipitika Bethania kwa mto Yordani, ni hapo Yesu alikuwa anabatiza. Le lendemain, ni pale tunafikia 29. Kesho ya hapo, il vit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alipomwona Yesu anakuja, mara moja moyo wake akapata ufunuo, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. C'est celui, j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Ni kwa huyu nimewaambia, nyuma yangu panakuja mtu, na huyu amenitangulia, alikuwa kabla mimi niwepo.
Je le connaissais pas, sikumjua, mais c'est avant qu'il fît manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Ni ili ikamilishwe, ihakikishwe kama gisi ilivyotabiriwa Israeli ya kwamba mimi nimekuja ili niwabatize kwa maji. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fît manifester à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'est arrêté sur lui. Yohana akaanza kushuhudia, nimeona Roho wa Mungu anashuka juu yake kama ua na akatua kwa kichwa chake. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Mimi sikumjua, lakini aliyenituma kubatiza kwa maji ni yeye amenambia, yule ambaye utaona Roho anatua juu yake, anakaa juu yake, ni yeye utatambua mara moja ya kwamba ni yeye anakuja kubatiza, ili abatize kwa Roho Mtakatifu. Nami nimeona na ninashuhudia yeye ndiye mwana wa Mungu. 35, makumi tatu na tano. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Akamwona Yesu anapita, ilikuwa kesho ya pale. Iko anafanya huduma tu ya kubatiza. Alikuwa na wanafunzi wawili, Andrea na Yohana. Akamwona Yesu anapita, akawaambia, wapendwa wanafunzi, mtazame ule ndiye mwana kondoo wa Mungu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, ils suivirent Jésus. Waliposikia wale wanafunzi, Yohana nashuhudia hivyo, mara moja wakamfuata Yesu. Jésus se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître ou demeures-tu? Wakamfuata Yesu mara moja. Yesu alipogeuka nyuma, akaona watu wanamfuata. Akawaambia, mnatafuta nini? Kwa nini mnakuja nyuma yangu? Mnanifuata kwa nini? Yesu akawajibia, wakamjibia wakasema, mwalimu. Maana yake Rabbi, maana yake mwalimu. Unaishi wapi mwalimu? Unaishi wapi mwalimu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de 2 qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ilikuwa Andrea pamoja na Yohana waliosikia maneno hayo na wakamfuata Yesu. Yesu kwa wakati huyo hakukuwa na vitu vikubwa sana. Alikuwa kijana wa miaka 13, anajibia wito wake, anatoka katika nyumba ya jamii, anaenda kupanga chumba kimoja kwa mji magereza Kapernaumu. Anaenda pale anajipangia chumba kimoja. Tunajua habari ya kupanga chumba kimoja. Ni kusema naweza kuweka kagodoro kadogo, kakulalia tu, ni kama kujipengeka, na naweza kuweka rido katikati, nikipata wageni waishie upande huko na mimi nalala upande mwingine. Nina kitunga changu cha manguo hapa, 2 matatu hapo karibu. Ni kusema ni maisha ya chini kabisa, ya sana, ya mtu asiye na chochote. Hakuna vitu vingi, hakuna viti, hakuna magodoro, hakuna vitanda, hakuna mambo makubwa mengi marefu. Ni mahali pa kupengeka tu. Lakini wale wanafunzi wawili walipofika, hawakujali pale walipo
mkuta Yesu anaishi. Walijali urafiki, walijali ushirika, relation ambao wameikamata pamoja naye, urafiki ambao wanaenda kuishi pamoja na Kristo. Kile walichokilenga, hawakufuata vitu, hawakufuata sehemu, walifuata Yesu. Na kama wamemuuliza unaishi wapi, walipenda kujua address, kwenye wanaweza kuwa wanamkuta mara kwa mara, kwenye wanaweza kufika wakae wamsikie ya kutosha, kwenye wanaweza kumtafuta na wanampata, ili wakuze ushirika wao, ili wakuze urafiki wao. Na tukasema ya kwamba marafiki wazuri wanaotumwa na Mungu hawalengi kujua unaishi ndani ya vitu gani, unatoka mambo gani, lakini wanakulenga wewe bila kujali kile ulicho na vitu unavyo na maisha unayo, lakini wanalenga wewe. Wanakuja tu wakikulenga wewe. Marafiki wazuri wanamlenga mtu, lakini hawalengi vitu vinavyomzunguka. Wakilenga vitu, hao wanaitwa watafuta vitu, le materialist. Marafiki wengi wanaotuharibia maisha ni wanaoambatana na sisi wakiwa the grand materialist. Wanakuja, wanafuata vitu, wakati wanakuta vitu haviko gisi walifikiria, wanatuacha, wanaenda mbali nasi, wanatuepuka, wanatukwepa. Na wakati wanatukwepa, hii inatutatiza baada ya hapo.